Danas je s nama Viktor Trojicki, inače bivši 12. igrač svijeta i trener Hamada Medžedovića na Zadar Openu. Kakva su vam očekivanja od vašeg igrača na ovom turniru? Hamad je u sjajnoj formi, osvojio je prošle nedelje turnir u Mađarskoj, Challenger u Mađarskoj, tako da je došao spreman u Zadar i osjeća se sjajno. Mislim da igrao sjajno u prvom kolu, nadam se da će tako i nastaviti i očekujemo njega i ovde da može da dogura daleko. Voleo bi da to bude i ove nedelje, da ode do kraja. Super. Koje su vam trenerske ambicije? Vidimo da ste i vodili reprezentaciju Srbije. Pa vodim je i dalje sam selektor reprezentacije Srbije, Daviskog tima. Velika mi je čast što sam uopšte na tom mestu. Vodim sjajnu ekipu, sjajne igrače, naravno predvođeni Novakom Đokovićem. Mislim da imamo velike šanse kad smo svi na okupu i kad su svi igrači spremni da dođemo daleko. Cilj nam je i ove godine da u Davis Cupu pokušamo opet da odemo do kraja kao i 2010. godine. Ali eto, pored toga sam i head coach u Novak tenis centru u Beogradu. Imamo sjajne igrače, Hamad je jedan od njih i trenutno njemu pomažem najviše i trudim se da ga ispratim kad god imam vremena. Koliko je izazovno trenirati najboljeg igrača tenisa Novaka Đokovića u reprezentaciji? Pa izazovno je, on je perfekcionista, želi u svakom trenutku 100% i moraš zaista da obratiš na najsitnije detalje. Mislim da zato i jeste broj 1 i najbolji svih vremena, jer zaista od malena je posvećen maksimalno sportu i tenisu i zaista mora da bude sve na najvišem nivou da bi sve funkcionisalo. I eto, čast mi je što uopšte imam priliku da sarađujem s njim, jeste da smo odrasli zajedno i da smo igrali kao deca zajedno turnire, pa sve do profesionalaca, ali eto, i dalje je na mestu broj 1 i dalje postiže neverovatne rezultate i zaista je velika čast što imam priliku da sarađujem sa njim i eto, da mu pomognem koliko je to u mojoj moći. Super. A kako vam se sviđa ovdje u Falkensteiner Punta Scala resortu do sad? Fenomenalno, evo prvi put sam u Zadru, prvi put sam u ovom hotelu, zaista je fenomenalno, turnir je izvanredan, sve je nekako tu lepo smešteno, hotel je isto, ne znam da sam vidio bolji spa u životu i more, danas je divan dan, sunčan dan, tako da zaista uživamo i fenomenalni su uslovi za sve igrače. Super. Je li vam žao što vi niste uspjeli odigrati Zadar Open u svojoj karijeri? Nekako, eto, ne žalim više za karijerom, mislim da sam stao u pravom trenutku, nekako zasitio sam se igre i nemam za čim da žalim. Sad, eto, trudim se da pomognem mlađim generacijama i drago mi je što sam, eto, došao po prvi put u Zadar. Super. A kakvi su vam planovi za ostatak sezone? Pa, glavna, da kažem, preokupacija i glavno zanimanje mi je da sam u Novak tenis centru tokom godine, najviše vremena provodim tamo, vodim centar, head coach sam tamo, kao što sam rekao. Pored toga, s vremena na vreme putujem i sa Hamadom, sad eto, ići ćemo na neke turnire sad u okolini na Roland Garros, tako da to je to, da kažem, glavno. Na kraju godine čeka Davis Cup i uglavnom sve se vrti oko tenisa i to je glavna opet zanimacija i obaveza. Super, želim vam puno sreće za ostatak turnira i za ostatak sezone. Imamo još jedan mali poklon od našeg sponzora Brita koji se bavi sa filtracijom vode. Evo ga. Hvala puno na svemu. Zaista uživam ovdje i drago mi je što sam ovdje. Hvala.